mu Gicuku kuwa mbere kwigenekerezo rya 9 Ruhuhuma 2026 operasiyo zirakomeye. Fardc yatangije operasiyo ya gisirikare ikomeye igamije kwirukana twirwaneho M23 mu bice yafashe. Mirwano ikomeye kabiri kubera mu bice bitandukanye bya Side Kivu. Turaza kureba situation ihari ndetse turebe offensive nocturne biri gukorwa mu buryo bwa high level military moabas. Turebe kandi bijyanye na lume aludre. Turaza kandi kubabwira bijyanye na drone za reconnaissance zikomeje kugenda zikora ibikorwa bya gisirikare bitandukanye. Turaza kubabwira bijyanye na logistical depots. Turebe bijyanye na commandoma. Turabwira bijyanye na multi directional ACTU. Turaza kandi kureba bijyanye na bombardment cible. Turaza kandi gukomeza kugenda tureba ibiri kugenda bitegurwa nyuma y'ibyabereye kuri Poe 0 ahitwa Kalingi n'ahitwa Elenge akomeje kugenda azanwa abasirikare. Turareba ibijyanye na spiritual fire. Turebe kandi biri kugenda bitegurwa aho rero undercover muri Fardc ati twe turiteguye kandi biri abavuga ngo hari ibice bafashe. Twe twavuyemo mu buryo bwa repris tactique. Turaza kwasubira kandi kuri ubu nakubwira ko ibikoresho birari, hari nabandi baje gutanga umusada. Turiteguye, twiteguye gusubirana ibice byose twahoze tugenzura. Ni mu gihe kandi undercover muri mama 23 zigira ziti Frdc tuzi umugambi wayo irashaka kwica abaturage abasivili. Ntabwo tuzigera twemera ko abavyeyi bacu, abashiki bacu n'abakuru bacu bicwa. Turari kugira ngo tubarengere over. Reka tureba akantu ku kandi turebe last standard defense yabaye mu buryo bwa progression insecrement. Turebe kandi biri kugenda bigaragara ku mirongo y'imbere y'urugamba mu buryo budasanzwe. Tangura nkubwira ko mu Gicuku kuwa mbere kwigenekerezo rya 9 Ruhumba 2026 ingabo za leta n'intwaro rusange ya Kongo zifatanyije n'urubyiruko rwitwaje intwaro rwa Wazalendo zikomeje operasiyo ya gisirikare ikomeye cyane mu bice bya Kalingi, Alenge no mu nkengero za Minembwe centre mu ntara Kivu y'Amajyepfo igamije kwirukana burundu abarwanyi batwirwanaho bafatanyije n'ihuriro AVIS bakomeje kwigarura ibice byinshi muri aka gace. Iyi operasiyo yatangijwe mu buryo bwa tactique ya gisirikare ku rwego rwo hejuru high level military moava, aho rero Frdc yakize mu bikorwa strategie ya offensive nocturne ikoresha ingabo zidasanzwe unité spéciale, ibikoresho biremereye arme lourde, drone za reconnaissance n'imitwe yihariye y'abakomando hagamijwe gutungura umwanzi no kumuca intege mu buryo butunguranye. Amakuru ava mu nzego za gisirikare aragaragaza ko operasiyo yateguwe igihe kinini hashingiwe ku makuru y'ubutasi military intelligence yakusanyijwe n'inzego z'iperereza za Fardc kubijyanye n'abarwanyi batwirwaneho M23 bari barashinze ibirindiro bikomeye, aho rero bari n'abanashyize ibikoresho bikomeye by'intambara logical reports ndetse naho n'abayobora ibikorwa byabo mu rwego rwa kondomandoma bari ibice bya Karingi na Renge zagaragajwe nk'ibirindiro bikomeye zatwirwaneho bifite tranchase blankers ndetse n'imyobo yo kwihishamo ibizwi nka defensive lines. Bityo rero Frdc yakizo strategy ya multi directional ACTU igamije kugaba ibitero biva mu byerekezo bitandukanye icyarimwe mu rwego rwo kugenzura umwanzi no kumuca intege mu nzira zose yahungiramo. Saa sita z'ijoro over nibwo rero ibitero zatangiye mu buryo butunguranye, aho aterari za Frdc zatangiye bombardement cible ku birindiro bikomeye byatwirwaneho mu gihe unité de infantry zambukaga imirongo y'imbere zifashijwe na night vision devices zigaba ibitero hafi bizwi nka close combat engagement. Urusaku rw'amasasa aremereye mortier mitrailleuse lourde ndetse na lance rocket rwumvikanye mu misozi ikikije Minembwe bigaragaza ubukana bw'urugombo drone za Frdc
zikomeje gutanga amakuru ya live feed ku bice byose byari birimo imirwano, zituma komandoma ya gisirikare ibasha guhindura strategy uko intambara igenda ihindura isura. Mu masaha ya mbere y'ijoro imirwano yabaye miremire mu bice bya Karingi na Renge, aho twirwanaho yagerageje kurwana yitwaje intwaro ziremereye zirimo morotsie, mitrailleuses, pique, lance roquette, RPG igamije guhagarika cyane advance ya Fardc. Ariko Fardc yakoresheje uburyo bwa tactique ya suppression fire, ikubita umwanzi amasasu menshi igamije kumutesha umutwe no kumuca intege, mu gihe inite zidasanzwe zatangaga infiltration mu birindiro by'inyuma y'umwanzi zigatera panique no gusenya mu buryo bwose bwo guhanahana amakuru. Nk'uko rero bigaragara, uruhare rwa Wazalendo rwabaye rukomeye cyane, aho abasirikare ba rubanda bafashe Fardc kumenya neza terrain, imihanda y'ibanga, inzira z'imisozi, bituma habaho insacrement yatwirwanaho mu bice bimwe na bimwe. Wazalendo kandi yagize uruhare rukomeye mu kurinda inyuma ibizwi nka real security, bagamije bashimangira imirongo ya defense ya Fardc, birinda ko umwanzi ashobora gukora contre attaque itunguranye. Mu ijoro ryo kuwa mbere imirwano yari ikomeje mu byerekezo bitandukanye, ariko amakuru ya gisirikare aremeza ko Fardc maze kwigarura ibice byinshi biri strategic points bizari mu maboko ya twirwaneho. Imirwano ikomeye cyane yari ikomeje mu nkengero za Minembwe centre, aho twirwaneho yagerageje gukora last stand defense igamije gukomeza kuguma centre y'umujyi ufite agaciro ka gisirikare ndetse no ku rwego rwa politique. Ariko Fardc yakomeje gushyira igitutu gikomeye ikoresheje tactique ya progression insacrement, igenda igabanya gace umwanzi agenzura, bituma abarwanyi batwirwaneho M23 batangira gusubira inyuma mu buryo butunguranye, bamwe bagerageza guhungira mu mashyamba no mu misozi yaho plateau. Nubwo rero imibare yemewe itangazwa ku mugaragara, amakuru ari guturuka ku mirongo y'imbere y'urugamba remeza ko twirwana M23 yahombye cyane, haba mu barwanyi, intwaro ndetse n'ibikoresho bya logistique. Hari ibirindiro byinshi byabo byasenywe burundu, bituma ubushobozi bwabo bwo kongera gutegura ibitero bugabanuka. Ku ruhande rwa Fardc na Wazalendo, nubwo ariko hari abakomeretse, inzego za gisirikare ziravuga ko morale y'ingabo iri hejuru cyane, kandi ko operasiyo ikomeje ku rwego rwo gusukura burundu ibice byose byari byarafashwe n'umwanzi. Operasiyo ya nijoro ya Fardc iragaragaza impinduka ikomeye mu buryo bwo kurwana muri Sud Kivu, aho hari kwifashishwa ikoranabuhanga rihanitse, intelligence yo ku rwego rwo hejuru n'imyitozo igezweho ya gisirikare bigamije guhashya imitwe yitwaje intwari irwanya ubutegetsi bwa leta. Abasasanguzi ba gisirikare baravuga ko niba Fardc ikomeje uyu muvuduko twirwana ishobora gutakaza burundu Minembwe n'utundi duce twose turi strategique, bigahindura isura y'intambara mu burasirazuba bwa Congo. Situation militaire muri Sud Kivu iracyari tense, ariko Fardc na Wazalendo bari mu kurwanya mwiza wo kuba batsinda nyuma yo gushyira mu bikorwa operation nocturne ikomeye yahinduye icyerekezo cy'urugamba. Leta ya Kinshasa iratangaza ko itazigera isubira inyuma, kandi ko izakomeza gukoresha imbaraga zose za gisirikare, diplomasi n'iperereza kugeza igihe imitwe yose irwanya ubutegetsi izaba isenywe burundu, bityo amahoro n'umutekano bikongera gusubira mu baturage ndetse no mu miryango myinshi y'abaturage. Roko Informa Safari waratubwira ko za Kiriba ni uruhare rukomeye aba bacanshuro bakoze ndetse na Fdnb uri ku gitutu gikomeye, kuko Batangiye nakubwira ko baba bafite ubwoba kote y'u Burundi bitewe n'ibituruka biriyo, ntabwo yaba ari imyitozo turi muri ibi bice. Biragaragara ko haba hariyo kubera y'intambara tutabasha kumenya, kuko imyitozo n'intambara ni ibintu biba byumvikana. Yego, birashoboka ko n'ubundi bishoboka ko baba barinjiriwe mu gihugu cyabo, akaba ari nayo mpamvu tubona deployment ziri gukorwa hafi no ku mipaka ndetse no mu gace muri ibi bice byose by'imipaka ndetse n'igice cya Kibitoki, nyuma y'uko n'ubundi barashe muri za Sange. Bigaragaza ko n'ubundi ndetse nk'aho bavumbuye umugambi ko nabo baba barinjiriwe, akaba ariyo mpamvu
bari kurwana ku rwego rwa nyuma rwo kuba abagerageza buryo ki basunika AFC, kuko gahunda ihari ni ukuba bakura AFC kuri no opene de ruzizi. nicyo kintu kibari mu nshinga, niyo mpamvu wumva imirwano ikomeje kwiyongera. hagati aho rero mbere ko n'ubundi tujya ku zindi axi z'urugamba Safari utubwira, ndagira ngo unyemerere tujye ku birego bikomeye AFC iri gushinja Union Africaine, ubwo turagaruka n'ubundi tujyana ku index naho utubwira ibiri kugenda biba. Nihuriro AFC M23 ryashinje komisiyo y'umuryango wa Afrika yunze ubumwe gushyigikira ubugizi bwa nabi bukorwa n'ihuriro ry'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu ijoro ryo ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa mbere rishyira ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa kabiri 2026. AFC yagabye igitero cya drone ku gice gikoreshwa n'igisirikare ku kibuga cy'indege cya Ngoka Kisangani mu ntara ya Chopo. Iri huriro ryasobanuye ko iki gitero cyari kigamije gusenya iki gice, kuko ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo ryakifashishaga mu kugaba ibitero ku birindiro byaryo no ku basivili mu bice rigenzura mu ntara Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa kabiri 2026, Perezida wa Komisiyo y'Umuryango wa Afrika Mohamed Ali Yusuf yamaganye ibikomeye iki gitero, agaragaza ko ahangayikishijwe nuko cyagabwe ku bikorwa remezo mu mujyi ukomeye ibishobora gushyira ubuzima bw'abaturage mu kaga, bityo ko kirenga ku itegeko mpuzamahanga. Mohamed yatangaje ko mu gihe hatagaragazwa ibimenyetso by'uko iki kibuga cy'indege cyifashishwa mu bikorwa bya gisirikare, igitero cya AFC gifatwa nk'ikibasira ibikorwa remezo bya gisivili kikabarwa mu bikorwa by'iterabwoba. Umunyamabanga wa AFC Benjamin Bonimpa yibukije Mohamed ko ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo rimaze igihe rigaba ibitero bya drone ku birindiro byabo no ku basivili mu bice birimo Minembwe, Karehe, Masisi na Rucuru. Mbonimpa yagize ati AFC M23 iramenyesha ko igikorwa cya drone cyari kigambiriye gusa ibikorwa bya gisirikare, nta musivili wabigendeyemo, kandi cyari kigamije kurinda abaturage b'inzirakarengane hubahirizwa agahenge kashyizweho n'amasezerano ya Doha. AFC yagaragaje ko kwamagana iki gikorwa cy'ubwirinzi hatabanje kubaho iperereza bikira komisiyo ya Union Africaine mu mwanya wo kubogama, bigatuma hibazwa uko izayobora ibiganiro by'amahoro bigamije gukemura ibibazo byo muri Kongo. Ati ishyira mu mwanya wo gushyigikira leta yakoreye abaturage ihohoterwa rikomeye aho gushyigikira abarikorewe, ugaragaza iki gikorwa cyatabaye ubuzima bw'abantu nk'icyiterabwoba, biragaragaza intambwe isubira inyuma ya Union Africaine, bigabanya kandi icyizere ifitiwe no kwitandukanya n'inshingano yo kurinda abanyafrika. Amakuru avuga ko AFC yohereje drone 8 ku kibuga cy'indege cyake muri Kisangani. Leta ya Kongo yemeza ko yasenye nyinshi muri zo, ndetse nta nubwo leta ya Kongo yemera ko ibi bitero byigeze bigira icyo bihungabana, ndetse nta nubwo byigeze bitangazwa ko hari abo byigeze iyi drone zigeze zihitana. Ngewe ngukoro bwana Safari wakomeza n'andi makuru. Ndakubwira yuko Fardc na Fdnb bafite imbaraga zidaciweho, ndetse bivugwa ko muri Nord Kivu naho ibitero byakomeje, aho nari ndimo mvugana n'umuntu uri muri biriya bice n'ubundi ambwira ko mu Rucuro naho hakomeje kugaragara ibitero bya Fardc n'ubundi, kandi ngo bikomeye nyuma y'uko ngo hakomeje naho kugenda habura netiwaka muri biriya bice muri biriya teritwari ya Rucuro. Urumva ko rero ibitero bikomeje, ariko ibyo bya Nord Kivu ntabwo nari namenya se byabereye hehe, kuko bivuga ko ari muri teritwari ya Rucuro kandi bikomeye, ikibazo ari netiwaka ziri gukomeza kuba ikibazo, ariko nakubwira yuko ngo naho ari ibitero bikomeye ku rwego rwo hejuru. Yego. Ubwo rero nari ndimo nkubwira ko hano muri Sud Kivu ubona ko FDNB na Fardc nyuma bamaze kuvumbura umugambi ukomeye ku AFC yaba yarigiye ikirere. Urabona ko bahinduye umuvuno ibikoresho by'intambara n'ubundi biri kuri kote y'u Burundi, aho nakubwira ko
ubona yuko bamaze kuvumbura umugambi ukomeye ko AFC ishaka kwisubiza umujyi wa Uvira, akaba ari nayo mpamvu ikomeye bongerera abasirikare mu bice bya Minembwe, aho mubwira ko magingo aya muri iki gitondo ari umuriro bagabye ibitero karundu basimusiga, ku buryo ubona ko bashaka gusa nkaho bapakira rimwe, ndetse akaba nabyo mu minsi yashize byari byabafashije kuba bapushinga AFC muri biriya bice n'ubundi bya Kiba, kuko nakubwira ko Kiba mbere ho gatoya yuko kirwana yari iri muri biriya bice, ubona yuko AFC yongereye umubare mwinshi w'abasirikare babashije kuba basunika AFC bitewe n'uko hakozwe deployment yari muri biriya bice bya Minembwe, ukabona yuko nabo bongereye abasirikare, ndetse n'ibyo bikaba bigaragaza imbaraga ndetse na strategy z'uko bashaka guhagurukirana kugira ngo bigarurire ibice nk'uko bisihari n'ubundi ari gufata kino kibaya cya Plaine de Ruzizi kugira ngo bagire umutekano, kuko bivugwa ko aba Fdnb impamvu noneho basa nk'aho bagariye imbaraga mu minsi yashize, imbaraga zari zasaga nk'izashize, ariko noneho magingo aya bararwana ngo bafite noneho icyo barwanya nyuma y'aho mperutse kumva ku munsi w'ejo bavugaga ko leta ishobora kuba yaba yarinjiriye igihugu cy'u Burundi. Ibi bikaba bigaragaza ko n'ubundi baba bafite urwikango, noneho ukabona ko bagize imbaraga mu mirwanire ndetse no mu gukomeza kugaba ibitero kuri AFC. Dukomeje n'andi makuru, guverineri w'intara Kivu y'Amajyaruguru Bahati Musangerato ari gushinja Uburundi kuba butoze FDLR, ndetse turagaruka ubwo utubwira n'ibindi by'umwihariko ibyo tutaba twibutse tunagenda tugana ku musozo. Guverineri w'intara Kivu y'Amajyaruguru washyizweho n'ihuriro AFC M23 rirwanya ubutegetsi bwa leta iharanira intwaro rusange ya Congo, Bahati Musangerato yishuye ko muri 2014 Burundi bwohereje abasirikare gutoza abarwanyi b'umutwe w'iterabwoba wa FDLR ndetse na Nyatura. Mu kiganiro n'abanyamakuru Teddy Mazima wa CTGR, guverineri yagaragaje ko Uburundi bumaze igihe kirekire bukwirakwiza ingengabitekerezo y'ivanguramoko mu banyekongo bavuga ikinyarwanda igamije kubangisha bagenzi babo. Guverineri Bahati yagaragaje ko hari ingengabitekerezo yamaze kwinjira, kuko ubwo AFC M23 yafataga umujyi wa Goma mu kwezi kwa mbere kwa 2025 hari abanyekongo bahungiye mu Burundi bahitamo kugurayo ubutaka aho kubugura mu gihugu cyabo. Ati ubwo twafataga Goma umuntu yavuye hano ahungiye mu Burundi, umuntu ntiyaguze ubutaka hano mu mujyi wa Goma. Iyi mitwe wumva ya Nyatura n'indi Gisekedi yabaye amafaranga amadolari 5,000 ku kwezi, abo mafaranga bose bahabwa aho kugura ubutaka Goma babugura mu Burundi. Tekereza umuntu utaragura mu Burundi ariko akagurayo ubutaka kubera ko bigishijwe ko mu Burundi bari kurwanirira abantu, ko leta y'u Burundi igizwe n'abantu b'abahutu bahuje imbaraga bumva ko bafatanyije na leta y'u Burundi bazakuraho ubutegetsi bw'u Rwanda na Uganda. Ni ikintu gikomeye cyane kivangura bigisha abantu. Yasobanuye ko muri 2014 leta y'u Burundi yohereje abatoza muri groupement ya Tongo muri territoire ya Rucuru batoza abarwanyi ba FDLR ndetse na Nyatura, yinjiye mu ihuriro rya Wazalendo rishyigikiwe na leta ya Congo hagamijwe kurwanya abo bita abanirotsi. Ati muri 2014 bohereje abigisha b'abarundi muri Bukombo Tongo biyunga kuri FDLR, batoza urubyiruko rwo muri Nyatura Wazalendo batojwe n'abatoza b'abarundi. N'umushinga w'igihe kirekire bateguye bataguye umugambi wo kwigisha abantu ivangura, bababwira ko ari abitwa babantu abanirotsi. Ni gahunda ndende yateguwe. Guverineri Bahati yatangaje ko AFC yiteguye kurwanya uyu mugambi binyuze mu kwigisha abanyekongo ko ivanguramoko risenya, kandi ko yizeye ko izabigeraho kuko bamwe muri bo batangiye kubona ko babeshwe kenshi. Bwana Safari rero tugana ku musozo, ndagira ngo tubwire
ku ngingo tutaba twibutse kukubazaho maze dusozera amakuru yacu. Yes, hari ikintu wenda twibagiweho kumenyesha ku bakuru ko muri baraka byifashe. Yego, urabona yuko n'ubundi AFC nayo yakomeje kugaragaza ko bashaka kuba naho bahari. bande AFC ikaba yarageze ibaraka cyane rwose muri bino bice bikikije baraka. Biragaragara ko n'ubundi abasirikare batangiye kugira ubwikango rukomeye. Ubona yuko bamwe cyane cyane nk'abadepite basubiye ikarebe. kuva ryari? Kuva ku munsi w'ejo n'ubundi abadepite basubiye ikarebe bitewe n'uko bakomeje kugira ubwikango yuko n'ubundi AFC yakomeza kubafata kuko hari abo yagiye ifata. Yego Safari, ndagira ngo dusoreza rero ngushimire cyane, ubwo urakomeza udushakire n'andi makuru uze kugenda tugezaho update ku birabigezweho ndetse n'ibiba biri kuvugwa bijyanye n'imirwano ikomeye mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo. Yego, namwe murakoze. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kuri imwe rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, Politique, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Dusoreje ngaho dukurikiye bwa mbere ufyonde sabone, ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibindi biganiro tubashyikiriza ngaha. Travista.